Zdravo! U ovom videu ću vam pokazati dve vežbe za učvršćivanje kolena koje se rade nakon namještanja da se problem ne bi ponavljao. Prva vežba, polučučnjevi. Stavimo ruke na čašice, idemo napred, polučučanj. Kad uradimo nazad, zategnemo butni mišić tako da se čašice ovako podignu. Znači napred, nazad, podignu se čašice, napred, podignu se čašice, napred, podignu se čašice. Tako. I to se radi recimo 15-ak ovih ponavljanja. To je prva vežba. Druga vežba je, oslonimo se rukama o ormar ili o zid. Jedna noga naprijed, jedna nazad. Ta što je nazad se zategne se koleno i tapka se petom, a ovom prednjom nogom se federira. Ovako. Znači ispaljena je ova zadnja noga. Sad zamijenimo nogu, ova zadnja tapka petom, a prednja federira. Znači koleno je učvršćeno. Ove zadnje noge. I tako se menjaju položaj nogu nekoliko puta. Preporučujem da se prvo radi ova prva vežba polučučnjevi, zato što je ona laganija i bezbednija, a nakon toga ova druga da se skroz stanje popravi. Toliko, pozdrav!